Inya kuriambe ngamkhulise my brother ayinakho jana ḓuvha ḽa ṋamusi after a long time asiyo kha thimu ya Mamelodi Sundowns na mu vhona nga nḓila ḓuvha ḽa ṋamusi. Ya ndi vhona nga impact yawe yo vha khulwanesa ngori u to dzhenelana na kora goal mbili zwi amba uri impact ya ito vha khulwane ngori sa mutambi ane a vha uri ndi kale a kha thimu u a ḓivha zwe a dzhenela zwone. Jesi ya Sundowns wa i pfhesesa khwine, so ndi tshi nga amba nga Mkhulisi ndi mutambi o vhibvaho, ndi mutambi ane a vha uri arali vha mpha tshikhala mugudisi vho Khadoso a vha nga shandukisa zwinzhi kha thimu ya Sundowns ngori kho amba nga thimu ine ya vha uri zwa zwino yo xelelwa. I na Tebogo Mokoena ane a vha uri kha injury, u na Jayden Adams ane a ri tshe nayo shangoni lune ndi vhona unga ndi tshikhala tsho uri muswana Mkhulisi zwa zwi khou vhonala zwo ri Sundowns hu na gap ḽo vuleyaho, mara u dzhena ha Mkhulisi zwanga zwi a phethea nyana ra kona u vhona Sundowns i tshi circulator bola lwa khwine na muswana Cassius Malula impact yawe ya vhuḓi nga maanḓa. Ndi vhona unga sabu dza mugudisi vho Khadoso dzo vha winela game.